yam lairba mapa macha ama khak ler yam pi banga ma mapa do baba ai mela do pubiu ham tam mapa ai paisa am lete mela pu bunga moi hab kanda angang jina kaman badi mapa le jaba paisa khara do puro mela da sange mela sang kana macha do na khudo bi thin asa pu mayam hab mapa paisa am ta yaw na ai kem pi jana le te ngor paisa am ta yaw di bungo nang kem ta haira anu hai bisida masan pa jin nungai te ngai tung hakang do da mi yam chin man mon ro pa ga masa ga mang na re ha tare angang ji kappe mapa mang yu dagi angang ji kappe le bu mapa pi na kappe le bu da mayam chang mon asa pu makan makan ngasai mana cha gi hai ba sa pu mayam do loi pi adu angang do na sa pu do chaw ya di ai asa pu pam de ai gi baba pi biun hai Almai tok na hujik Manipur gi miyam na hangi say achapot development economy, yes they are very important, but at the moment ako na pami si ay ngon ay na yam na pam ma han yam na chaning amba achapot na te ay hujik pami si ay gi baba du ni yam thina sokra Manipur gi phibam hai tare masi restore to no one sida lakpi ba adu ni miyam na pami hai tar ja adu target madu gi dhamakta what is guaranteed by Modi have you wahang doni for Manipur good question